Iya, sorpi nanda. Iya, sorpi. Oke. Oh lo, senang lo pun mah. Senang. Oh lo. Uwe. Sada dua tolu opat lima onom belum pion. Nggak nyontok ngalah ni dohu hitung sada dua tolu. Saya ada menang bisa 10. Amang baru. Sadok so sia do ulus tah tai tabah saya ada tua pungna. Ayo boto. Berarti gak bisa 10. Olo. Gak bisa 10 berarti walunai. Walunai. Sama jong kasau kira. Sonari pitu majo. Dang sekali semua. Saya ada 2 tolu. 4 5 6 7. Iya. Sada naik. Ini nak kali sada naik. Onyo sada naik tua pung dia. Anon mai. Dang boy rapak dah bado. Oh, baik, gak bisa lah horas. Pasal tamu majo. Jadi lipat nanti nih ya, nggak usah dierbangkan. Di Hamuna Raja ni amang baru nami. Di sok kami huwak kami ulos. Ulos nagajang sitorok rabu. Dalan nitang yang nami mo tu Hamuna. Asa tujulanon. Diledi hamu umur nagajang. Nang pinopar pe torop pasahat. Oke, horas jalagabe. Tepung nama secara khusus. Jong mau nang udah. Nah, kamu mama nostalgia. Tiap mami kon. Soko kali ini mama. Nih, on mau pung nala manguli dope. Bapak satamu mak. Jadi diho mari doa teh. Bol bama opung ni nyon. Diho ida kita nama tua. Gajang mamurmu di pergugui Tuhan maho. Pude-pudai pahopumon. Ay buhama benong sejarah nang ibu gua naki gajang. Jadi sejarah hodok perlunya boton ni nator pon holanau yepe alai ngadi buka hon anakku. Marsia juam mahamunada gajang mamurmu manugunogu. Nini dohot nono sian pahopukon rok mambar pahopu hita. Musik. Baca musik nih. Sodik, bang kal soti na musik. Horas. Nih ngabui. Nih songoni mahita salud nakan hula-hula ku pangaribuan do boru bere. Rapak manjalo ulos ni tanon sian hula-hula tamargakat. Posro hamunate. Ale tung ijabu penon tajaloi. Nong ya pehon hula-hula tamargakat mate. Tapi nama masak mamula tu hula-hulai. Ngai dia lo. Jadi Lai parbunian. ala saat nama ulos solong. Di dok rohakku perjolo mahamu jo suhut bolon baik anak baik boru. Suhut sudah rapak mahamuna. Ate nomor dok tu lok ma boru sohut. Lok ma joi pajolo hita nang pe perjolo boru tayete. Asa bulus selesai suhut asa tak kasih tak dahilat tau. Nah, Boleh ate. Jadi song menebay hatani abang udai. Ama mardomu tutiki hita. Dihita sudah suhu bolon termasuk mahita na tolopung. Sali jong mahita sudah doakan boruku asa selesai. Huku ari penon. Nyosong non nyos. Amplop. Siap pengaribuan. Situ amplop. Nak jong mahita sudah hita stolopung. Nama penul solong. Ngai dia propi. Jalo. Ho manontusi. Ho posoro peho. Ya. Ya. Dia apa buat tujuh pun. Oh ngabe? Ngesok kita. Jadi pertording non perjolo mahamu dek. Sada apa? Baru hamen non babat tuam doho sepuda perbarna baru tu akala inagudat taman non sekalian baru tu akan aboru doho akaleku
sudah ma saya berangkat kita asa bulus atau selesai. Ya. Dok si molohon. Rekon. Unga? Ngabe? Jadi makatai meta tutu. Di bagas tikyon, hulaga aku matutu padok kata. Diho helakku. Unang pala pendudukku pikiri laikku berbahagia moho. Helakku berbahagia moho di bagas tikyon. Ini adalah hari bahagia. Bolos sopan dokoni halak na biasa. Kalian adalah hari ini raja sehari. Kan? Berbahagialah. So kata-kata ni aka dong apar sotek nakya ni. Unak pala pikir sudi akan hai. Naong tupadai iba Tuhan ni. Unak pikir hebis sorong moliata mai Tuhan arok sepatu pasong ni. Jadi bagi sebet kiope aka helaku rohami di sono aing. Ison nama hula-hula nomor tinuduhon aka upungmu anon hugurai pe melepas mangpehon huhu parwahon terlebih diho buruku nyon songonom mudon mudah-mudahan non musudi bu terrekapau rombongan naroon hudok kope songoni sehali sude sehali jongjok kita sude nahita na telu opung alama beri situasi huber naing nga mulai adong serangan kiri kanan nga mulai ngali cuacaon unak sanga mardele non akamar dun raburju di nama benulu salong kalau nak kami itu helak kuduk berku semak gogo media hamui mangulusin nauli mangulus nering gemei semaran amar boru mahamu sada mahamu tuduruan unang olahu masih tiadihan kalau masalah antara pria dengan laki-laki parohan tado pria dengan wanita parohot tado istri itu biasanya itu dan adong natambah ipertibion alai saling pengertian lah sada mahamu dang tong pasato do bitok kopung de soda orang kalau kita tong de ima sudah honokku selaku bapak tuam lebih jelas non kalau nga saya ulam non pangidu aku ikut dalam mudo dan bui sada-sada nanggo pala sada-sada mewakili di akan jabuta terlebih di jabunami jabun udah molo aka amang udah nyan rapak doamu di sana non tu aka upungmu itu dah si donokku tuho itokku do helakku ali ope asa tada iban orok pasale masuk nak yung pala dua hali majalo god dengan non ala adong dok kau pung muson hita na bertero dok kami semua tuam pas hatok ko do asadong dok konon na hata na uli hatu na ding Tuhan udah ope ipas tami adong do peta sa bapa na nang madok ko ha opung nama opung na ala nung sahata hami abang jolo hamu maparjolo baru hami asadada dah abang perjolo hamu mangulutcon astuju hami sudah nauli maksud tihian asa salah merdela kita urape malon sonodod sonodos oke ba dengan berok kono mepung nga boleh ate ma jadi di hamu nama lo nami ada yang pasaton bang seni dia na ba ida na manang inna boruna nyon ada mak kau bilang jadi Kak dan Lai aku datang sini bertemu kalian jadi aku mengasih ulos kepada kalian berdua Lai dan Kakak jadi ada yang kami beli seperti kado-kado kan ada mau ku bilang sama Kakak semangat ya Kak Kakak telah menjalani pasanganmu secara untuk berkomitmen dan manfaat berkomunikasi di dalam
seumur hidupmu. Selamat berbahagia Kak ya. Dan Lai, semoga kalian bersatu keluarga, sehidup dan mati. Adong Depe? Hah? Kau Kristina ada? Ada Boru? Mau kau bilang? Selamat ya Kak atas pernikahanmu. Selamat menempuh hidup yang baru. Semoga pernikahan kalian ini langgeng sampai maut memisahkan. Semoga kakak dan abang diberkati selalu. Dan semoga kakak dan abang cepat-cepat diberikan momongan agar rame di rumah tangga kalian Kak. Dan adikmu ini berpesan sedikit untuk Bang Pangrip yang selaku sekarang menjadi suami kakak kami. Selalulah berbaik pada kakak kami ya Bang. Cintai ia, sayangi ia, selalu bersabar untuk menghadapi perilaku kakak kami ya Bang. Dan pada kakak kami yang sekarang jadi istrinya Bang Pangrip, jadilah istri yang baik, hormati suaminya Kak, patuhi ya. Dan ini sedikit ada kado ya Kak, dari Mama, dari adik Lija, dari Kari, dan ada juga dari tetangga. Jangan bersedih ya Kak, mereka nggak datang ya Kak. Kakak tahu sendiri kan, kenapa mereka nggak datang kan? Karena kondisi yang tidak dapat hadir, ya Kak. Jangan ucapkan selamat berbahagia ya Kak. Udah Boru? Nah, jadi melihat mak, dia mana nama nami. Memang apa yang puluh sama kami tu helad baru nami. Baik kamu maju musik nana hopartu sih. Yo lo lo lo. Jari-jari sampulu, orongan-orongan, bersigang dan jadi orongan-orongan. Di sekali berbulu, orongan-orongan, jumolohan bersantari, orongan-orongan. Erdeng, si rusuni hotan, di senabine, si boru di tulang. Erdeng, si rusuni hotan, di senabine, si boru di tulang. Para bosa, margarilla,
Hima tutu dia mau keluarga besar Pangaribuan. Bau puku dede. Kau gak usah sedih. Tuhan menyertai. Ya po. Dari kecil kamu sering sama opung. Os mau rampung. Ya berkati Tuhan kalian. Sadar kamu nak. Burju Omar Simatua. Burju mar keluarga sudah pungda. Tahu opung kau baik. Coba baik nanya. Semoga Tuhan menyembuhkan mama ya punya. Roh kami sudah. Akau pungmu keluarga besar di sosmed. Ibu kami laki spiriton di firmaton di munada. Bau pukuna dua da. Ibu kami lulus gajang segajang mak. Umur muna. Gajang mak kapat cari dia muna pukuna. Kau seperti itu Tuhan memberkati punda. Amang par musik nami, lapa saton ulos nama kami tu boru nami do hela nami. Baik kamu ma musik pak kekelenganku tano dairi. Beri
Wah, sian hita rombong ambar gangkat. Hita solopung. Adong dope nahurang, madang dope sidohono muna. Ah? Ngabe? Jangan dong. Oh. Manang bolo titi panan nope. Bolo tunga dong. Jadi urasa dos marwata. Ada orang sosaha tu dong sosaha utamuna. Hami maju dong tubuh muna. Ini mah urasa teh. Ada orang sosaha utamuna pe urasa maklum di. Dan itu. Jadi alat tikyo nga satu hita. Nasian parongil silima punga-punga. Nebaho. Pinoparnepui si pitu marga. Doho pinoparnepui si limapu. Nebaho. Dohot si Raja Ulu Sude, baru dohot bere namera masuk maita. Asa isok kita menatapang mengadepon helata do beruta. Lumo bidiho Pak Alparo, soko. Sedih do, senod do. Masuk na neng liaton na do tiangon. Ida. Tani. Bama, nga ini isok kita sude. Son asa tak kasih dadah. Maju amu minang. Maju amu kale. Oke, mana? Sudah. Jadi saya tabuk ke pakatayon. Ada orang sopa sahak do PH tau tu Pak Alparo perjolo pasatami maju tu baru nami tu perjolo madu tatu nyon. Bawamon. Nah, baru nami, hela nami, bere nami. Nah, baik kamu jo hata tu paribamon. Nah. Dos rohamu na ito. Mulai temak perjolo hita tama madok mulai tu Tuhan ala boy hita marlas ni roha apala di bagasa tikyon cukup luar biasa pendataan ni Tuhan di acara pemberkatan muna pesta pamasu-masuon di bagasa sadarion tiur sude ari sehingga boy berjalan sesuai dohok lo menirohata terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan alani tamahi tamadok mulate tu Tuhan. Jadi Tuhanmu anggi nami. On hami peribamu na adong di jajaran belakangon. Ngadi sosude peribamu pinoparni opung tas rajoluan. Jadi molo sebenarnya gudang do hami peribamu na. Aleka tugas di luar daerah dang boiro pada saaton. Hami may mewakili. Jadi nang pehulak kami di son paribamu anggi unang makurangi las ni ruham. Anggo hami sudi paribamu tetap do di bagasan tangiang asa keluarga na bahagia hamu. Jadi si pangidon namin ngagudang nakiningan akahata puda, akahata nauli, si pasingot, nani pasahan niya kahula-hulata. Kuncina di nama rumah tangga anggi saling percaya. Hilangkan rasa cemburu. Unang ano di ato yang giku bawa borua itor songon na asing roham. Di ato yang giku boru sahalak bawa itor asing roham. Jadi saling percaya mak. Ate saling terbuka. Molo nunga saling percaya, saling terbuka. AHP nanay ni rencana homuna boy may berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anggi molo tung nalaw pihamuna mangarato tulua na daw Tuhan nama masu-masu jalan na mangiring-iring kamuna. Molo tung tinggal di Parongilodo hamuna asara bergabung hita. Yaka ulaw di las niroha. Jadi saung nima nabuhi hupasahat tami anggi songon mangujung ini hatawan nami selamat berbahagia ma Tuhan memberkati cepat dapat momongan. Terima kasih. Hataon itabay dongan. Mana BDP lai jadi pasak matu anggia bama atap muna dos marwa muna utabay penon. Jadi itulah ya nah. Gak usah panjang-panjang ya buru karena adekmu hari ini Marnatal. Siapi ini pun nanti siap mangulosi orang yang udah sama udah pergi dulu sebentar.
Ya, Jai Lasman yang roham daboru. Inilah kami, bapakmu, mamamu, ikut tadamu daboru. Otik sosadi ya pe. Kami naro. Doho ulus na hupasatan. Lasma roham daboru. Kalau mau pulang pun nanti ke pengaratuan, jangan lupa singgah dulu di rumah orang mama sama bapak ya Nang. Di Parongil ini di belakang itu ya. Jadi yang berumah tangga ini Nang sikitnya aku bilang. Kalau namanya selisih itu terusnya ada. Pasti terus kita belajar. Intinya cuma satu. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Berdoa. Ya Nang ya. Baru tengoklah si matuamu. On si matuamon na burjudon. So iboton manangaha. Dainang kaulah yang mengerti. Kayak mana Inang kalau ada apa-apa kayak mana Inang. Harus kaulah ya Inang. Non na burjudo si matuamon dah. Jadi cepek pihatak kon Inang. Siang kia emak boy pahusor-usor hoi bagas roham. Selamat berbahagia. Marana marboru maham. Ya Inang sama hela kami ya. Jangan lupa singgah ke rumah. Dah, mulai ate mak. Panipuli mate, tas pulang mate. Jadi itu dah, udah lonok kudo. Songon edok ni yang giboru, jangan lupa singgah. Lapatan ada kalau lau mulai mengarat. Unang do ulau no di pasar tamu, sogok marulaun gabeto nasi di pasar tamu. Patak. Gudang songon ni gubere. Saya holak kesehatan selesai jangan. Nah, debu bulu gudang na toras ni. Dah, dah boru dah. Sugut taduan, mulak kamu sa pangaratoan tong pakuling. Unak kolat di ulaunon. Dah, asa gudang pasu-pasui dapok muna. Dahil nang dah, jadi tuh hela odol honok kuda ini pati tanak kaning. Nang diho baru, perjulu menjadi baru. Ikom marparangin na dia mau marada ponotung dia be, marparangin na dia dah, marparangin na dia. Kau sangap di bena-bena muda itu dah. Kau sangap di helok bena itu dah. Nang tuh hela. Tung dia pe humurang pangaran na olo dohoin na. Berarti na hurang do nyon. Gudang do kegencilan di baru namyo. Jelas sudah tertulis. Hurang deh. Mengacu dah. Oke. Atong dohonan nami songo panipuli. Idi do teh yaru bigi sana mangburu si bareng upasong. Idi mangburi. Tupak senar parah. Ruah dahan parira. Menumpak tuan debata, jua bantah karina. Jua. Baik musik
Ngetor jongjong iso parbacel, boloro parbacel terkenal di goyang do sidik kalang. Alea dorang so ule upasahat. Donok kudo tuhamuna raja indongot tubuh nami nasa sidik kalang. Tung songoni nak kadingan uduran nami na sekuton akan ahurang mas pasiata mai talas maro hamuna te apa rasiduli. Jadi mangalak mata maju hami tu hula-hula nami libong tulang nami sudah asa bulus jo selesai sudah sian pihak nami pasatanya maju sudah tu akka utanami tu utanami te dong asa huta guari makai samuse. Jadi songoni matutu anak king buat tulang. Mau tulang. Parpuri bang kamu tulang ah. Doaku tuh maju tulang ah. Stok kenain mah tulang. Oh iya betul. Jadi melihat ma di tulang niba. So padokon di bapak niba nak ngison. Melihat ma tutu bapak di pampena muna. Tadami tutu sada boru. Tu sok nipe partupana bapak. Unang marlupa ho mga cari hami. Apalagi hami akka nahurang parnidohanod dobe. Ima sodon namin tu bapak do sudia akka rombongan. Bapak sorohan namin ng bapak. Natata narap paujuk ko dohita dulu ni Boruto. Orang itu ulak kamu. Oh lo. Dari partikeno di pasatami ma setawi majo naking idokon bapak nami. Molo tulang nami jolo saya majo sudi akka donga sahutain na. Do tahu di. Wah, ngesok kita sudah. Nagpola ko rabat jadi sekalian may sodo nani hara ati buana di luar di basel arong tong nani hara ni angkat somma sude bolo tulang baru habis oke jadi tebuat jodoh sinorohate anggo hitara dong asahuta satu lup sisa dah ata doati nangsong ni perlorong-lorong jadi alarap do hitan nang do pemerintah setempat ikoliano do pertikia tu pemerintah setempat jadi pas time pertikia tu amu pemerintah setempat nasiap bilang malum. Moliate matutu, parjolo sahali madok moliate mahita to mata pardiga basa di siala boy hita marpungu ima dibagas ulaun na pemberkatan. Tuhamu pengantin selamat berbahagia ma tuhamu nana 2D. Semoga menjadi rumah tangga yang bahagia. Cepat mendapatkan momongan. Jadilah panutan dalam rumah tangga. Jadi hanya itulah dari kami pemerintah setempat. Terima kasih. Jadi mulai tema di pemerintah setempat. Ngaru surat naking ate sisa dah tameta sudi. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di parpungun namarlas ni roha di apalatikion. Di son rodo hamis ya donga sahuta. Bajar nauli na harap naupat lorong nate. Jadi di keluarga besar angkat, molotung pesonon di haroro nami lasmar hamunate. Jadi tu penganten, na berjolo sido konon nami tuamu, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Jadi tabana musie, ingot tamu ma na pinasa ni na poso na ima marhite padita, ima piopamu. Di pardonga sari pemuna jalana ona beriku muse sido honon nami na pinado muni di bata dang jadi sirangun ni jolma yang gosol sinirang ni hamatean dapat 2 tahun moluau do dong aku sejabu jahoba do siolo aku jadi ima pepamuna patuluhon iman pengharapan dan kasih hapersiaon pakiri mendot holong alena ubal gasyen natoli holong do molong amar sia holong akamu di par rumah tangga muna ahpe tantangan, ahpe rintangan, boydo hadapan muna, boydo atas munati. Amin. Jadi dok konon nami atas itu nama dok. Pinati hujur menna di topi ni tapian, manang tu dia mengalaka. Saya tu si mahamu dapotan persaulian. Matutu. Tubulata
didolok ni purba tua. Tuan anak mamu tua boru. Donga muna main saurma tua. Sahak matu namar nini sahak namar solu. Matutu. Sahak solu sahak matu betion itu karas. Nunga di calo hamu pamas-masuan pardong asli repion. Sahak matu bangga biasa tu par korasan. Matutu. Korasa musik namate. Jalo ma. Jadi dia par musik nami. Beka mu musik na ado. Masuk. Pangan nama dokter jate. Ngai foto pergi bot tabe. Ya, goyang badan. Masuk Minang Isok Sobyang. Bayar dengan piring kantu. Ikan kasetan dan lebaran tongsu masuk Minang dia. Masuk Minang Isok Sobyang. Bayar dengan piring kantu. Ikan kasetan dan lebaran tongsu masuk Minang dia. Siapa pembantu ibar-ibar bukan itu untukku sayang. Sedikit harta yang kami antar sebagai tanda cinta kasih. Masuk Minang Isok Sobyang. Bayar dengan piring kantu. Ikan kasetan darengan masuk Minang dia. Hola pop. Masuk Minang Isok Sobyang. Bayar dengan piring kantu. Ikan kasetan darengan masuk Minang dia. Siapa pembantu ibar-ibar bukan itu untukku sayang. Sedikit harta yang kami antar sebagai tanda cinta kasih. Masuk Minang Isok Sobyang. Bayar dengan piring kantu. Ikan kasetan darengan tongsu masuk Minang dia. Goyang-goyang, mari bergoyang. Oh Bapak Inang, kita berfoto. Basarahi tak berhutang, Basarahi tak beriatan. Kita bergoyang bersama Juli Musik. Mari bergoyang bersama Juli Musik. Ulang dombe, hita na berpusok hurra mahita. Para piham dihagan, para hita. Runun di pikiran dari kon hita. Suntuk di pikiran. Mari bergoyang bersama Juli Musik. Kita bergoyang bersama Juli Musik.
Poroda. Di Paroha mau nai. Wah, ngabuas sa parbaceli. Abuas parbaceli. Ngabe. Olo. Jadi mau lihat mak. Jadi lu pas tabi matu tulang nami libong. Tulang nami si Mamora. Tulang nami si Obing, si Bolon, Utauruk. Kudari Nenggolan, Pasaribu, Perangin-angin, Manurung, Padang, Situmorang, Manik, Manulang, Libong, Siaturi. Rak masuk mahamu tulang. Nyama pasat kami matulang. Mau lihat ya mah di pamoron nami. Adia nang Andreo. Abu Ibe. Jadi mau lihat ya mak. Molohami sian tulang margalibong dang pola gudang bedohonon nami. Tarlumobi tuho pangaribuan. Aking tiket saha deke. Mga aking takas supata nami. Jala tubo nami itoku. Molo adong waktu muna ruamu tu kerajaan. Bapak Barat. Oh, lo tulang. Jadi naking hatana uli nadinggan motivasi bahkan dari rumah Tuhan sudah diberikan yang terbaik buat kalian. Kita hanya berdoa dan berusaha kepada berusaha supaya itu bisa kalian laksanakan. Jadi dang pola gudang dohonon nami bedanang isoneng pasahat ulus sitorok Rabu mahami. Asaboy makkopol daging do to dimuna inama sari ngulu nama muka rumah tangga mulai dari awal sampai akhir. Ingat kata pendeta, tidak boleh sirang molo oda isirang kematian. Imo bahasa pak nak. Jadi paima upasahat tami ulus namion dohon PT upasahat tami ulus namion upasahat tami banyak tuang giduli nami selalu hula-hula di son. Makata mahita tutu. Ia di sini si runggu di sima si tata. Nunga di so dapat kita marpungu. Anggiat ma martangi tangian amat tade bata. Ma tutu. Dihamu pahop punami pangaribuan. Lo tulang. Dohot pahop punami boru angkat. Disoro dohami marga hutauruk. Bolo tarap hamu tuhami hutauruk. Marupung mahamu tuhami. Lo tulang. Sialani di bahasan sadarion. Mat pasatot silas ni roado hita perjolo tu amat tadi bata. Ala nunga sipul di jalo hamu pamasu-masun siap bagas joro ni amat tadi bata. Anggiat matutu gabe sada hamu sahat tu joloanon. Dison hubak kami do ulos nagajang ulos sitolok Rabu. Anggiat mamang ulos ibadat di hamu pahopu dohot mangulos ya katodi. Matutu tulang. Dek hata dohonot sonai dokon ni hata nina tua-tua mau pasatami tu hamu pahopunami. Binangan ni shopping main na tuluat ni setara bunga. Tu sanggar main na porik tu lobang masa tua. Sinur ma pinaham muna gabi akan nanyula muna. Ibu-ibu rumah gudang mana met penggeng sari matua. Asa di pekan baru pehamu unang marmara. Di balian unang magua. Tubuhan lak-lak tubuhan sikoru di dolok ni perubatua. Tubuhan anak tubuh boru mahamu. Asa adong dongan muna sari matua. Sahat di Solo sahat tubotean. Nunga sahat be ulaon
namanggarar adat tamu sahat manauli sahat manadinggan hataon upasat tame ma tuhamu gedul. Surat tak si Gomora. Songoni mak dibere nami. Au tulang muna si Hobi, sian inanguda teh inak tua. Inaguda. Jadi si rohon nami tabani hatani anak naposona nakingan di gereja. Si rohon nami arong do na walami hami nung perjulu. Molo songok kamu na baru sohot. Gumurang mahamu martanyang tutuhani. Urang terlebat. Jala ay adong. Yang busa dong. Ay baharong daw tabo manang marsoal hamu. So tung gawe arong maboto. Olak kamu dua mama boto. Bolo perjuluan non bere bawa tu. Oh mama nak tu apa? Arong hacik roham tu bau puku baru-baru. Gawe kurang bagak deh. Apa langsung ini bebet tu anak kon. Turkira langsung ini do perasana. Jadi dak boiso dong dah. Song ini nang pau puku baru-baru. Bolo tu ngarong kurang tabu perasambu di bain. Nion berku bawon. Satu bawa tu inak tua tu inang muda. Nak sebuah holak kamu dua menjadi sahoni. Lo tulang. Atar songoni masih roron nami sian hami tulang muna. Ido kunci utama. Mertang yang peninna molotong do masih dok hatana hamu. Boydo gawe rubuk. Alana atar songon. Uloson boleh dokon berku boru-boronon gawe nabirong. Ido tutubanimu. Olo stok kini. Ay humiri namera do. Ay molo jalo ay namera di sini mu. Sursar do. Olo stok kini. Songoni diantara ni hamuda dua dah. Unang saya digul-gulhon hatana. Unang saya dipedokon. Madok nati kospe tong dolo pilih. Dapur hamu dono ini. Nah saya aru nati kos. Unak songoni itu bersiap juam mak. Saya mau di hamu bolo tungarong. Na orang pas sama-sama di hamu. Ima jo si rono nami sian tulang muna si Hobi. Mau lihat kita bayrongan. Boleh siya kami opong mo tulang narubo ni opong mo mahami. Ima tulang ni huta uruk. Napo na kajang bedo honok ko tuha mo na duwete. Ang goaw dong aku saja buat ko Jehovah oluan nabi. Atau pasu-pasu na gudang imarwara sunang. Sunang marwamo na mamukar rumah tanggaon. Asawat tamu di pasu-pasu hatat wakati kinaw. Sa sulu saat panggabihan. Nung asaha ulah mo siya dari saat meta horas jalan gabihan. Jadi songon hata parpulian kami galak menan lapugas alani Sipritus. Manang ahapay diulan ni bere namion. Saya totong madiramoti Tuhan tata Yesus Kristus. Amin. Baik parmusik na mardo mutusi. Golas di rohano ang dingonukon golas di rohano ang dingonukon gotong dingonukon mauliate golas di rohan mari namorong itu hadiah mauliate golas di rohan mari namorong itu hadiah Marta
tulang ada orang so marina uli tulang i. Isipon aparakon nak kaning. Iko sangak dok katulangin na. Dia mah pola orang mabes sangap. Wala sopa-sopa do tu siniku. Iko borok do ita manobak. Nga sangap na sida. Atong rade ma raja nya katulang nami neng rohami. Mano madeba raja itu susah dia pendo sopa nami raja nami. Lasma rohani raja pade nami. Pabor hak johami bapak. Amang pade. Borat tidak ijolo ma akan ijolo mangihuk makan ihud. Su bolon barangkak sude. Mana siapa namanya semedok konak kening. Ikut kau ya. Biar ada kabar ke Pekanbaru, tulang kita hadir di pesta ini. Borak sudah borak. Tamiak katulang donon nami mamar na pura borne bawa na pinurun baru pangaribuan. Las marohani tulang majalo. Horas nak kami para keleng muna na mga liya. So ni ma. Dos marwata. Jadi mau lihat iman dia mau pamuron nami margangkat. Tutuma mu anak ni raja si boto adat. Ipasang apamu hami hula-hula muna songot tulang muna. Hami martangi yang tutuhan. Seanggi mak kasinaka ni rohamuna akal binarsita muna ibagasak keluarga saya tutuma di lehot Tuhan asa bagi kata umpama dok namin dahi silih nami keluarga Karina marga angkat kerajaan urun na gedang sukarame ya bak reben saya teka mau murta gedang jalah urang kade-kaden kesai go berbunga-bunga ben ke tangan namin dahi lihat saat bunga tangan nami ben kene tambah mau rezeki tene Karina sinulan tangan tene ipasu-pasu Tuhan ta Yesus Kristus imoran ada buat pasangan kami narap kami puhun dene marga limbong kami namar kakamerangi sen kula-kulan dene dai marga huta uruk marga si Opi jadi tung namar hurang lobi hami hula-hula muna hami magido maaf sidok buti mahami mau lihat Horas Madita. Horas. Perkuci nami. Sinawat kual bait panuhatan. Baik situ tionai waspado butuh hasatan. Kita mengalu saya saat tumpah orasan orang kedua orasan tutu. Jadi apa? Jadi PT Jongbru. Nongju termeku juju. Jadi bularong do pena ati boa taring panggoron nami.
ada orang sawo pasat tami tu raja ni amang berta arong depe tang arong be. Jadi biasanya memang arong do titipan amang baru alela langsung nak kaningi pasahat. Jadi imasyak kami songo panipuli mandi salu nau pasahat tami. Donon nami madalat tu pangururan bulu sarura madepak kota Toba. Di hela nami dok baru nami. Saya totong madira mau Tuhan langgeng sampai tua. Matutu. Jadi di hamuna tulang ngami si majutak siang gijang sahat tutoru pasatami partikiro tuhamu tulang. Sudah mas sali masuk mamu. Tulang muda bona tulang. Marnata lebih. Alanakan tulang 5 juta bona tulang 5 juta. Bona niari pajetan bona niari hutagau. Tokno hamu huber kami. Nesali masuk ahamu. Alai atu si hamu ma. Lau mampuan bere muna non ima panutuk ulus muna. So ni mate. Mau lihat deh. Jadi tulang duk siduk kamuan non mangulusi adorak so ibuat tuja buan nodang unak jotor mulak. Ya. Supaya ada nanti 5.000. Hok mah musia no mulak tu ingan amuan no musia tulang dah. Oke. Ope pinasa ma pertikiro tulang. Maulade. Dita lamar dongat tubuh. Alam nga rojo ni amang burutta. Pangaribuan. Sila si rohatay. Isang matabuan. Boruna dongat tubuh nami. Hadol siyahan. Ang gidoli utakaol. So inang boru nami sude. Satu bere bebere. Udur maeta marnatapa. Di alaman non. So ini mah. Sa kami tulak si bajutak. Jadi dihita tulak pajahitan. Rak mahita rot 5 juta. Jadi setawi mama haduli maksud tu olah panogu don ngai liak kalahi ulus sudah dai. Maksud tu sono bae mahatani ulusmu kan di bae pajahitan bahu bae. Baru saya 5 ulus semaitan no. Gak bisa lah horas tulang. Jadi isir pa dapat jolo tulak pajahitan berjolo. Tulang 5 juta matok. Jadi mau lihat mata kot tuat tadi mata par de gabasai. Sala balgan yang hasil tolong roana. Di pator has tuata tadarion. Ima alat pa mas mosionnya anak ihuriai do boru ni huriai. Jala mangarat tamu tok kaula-ulamu do tunoni nak tuami tulangmu. Di toro hami bere. Nasugot kulat nagulang mo do pena martulak 5 juta marupong go. Alay ito nari. Martulang mo mula sagot 5 juta ay boru namin mesti alap nagulang mo. Oh lo tulang. Magulay. Jadi jalur kita marakuk mahami ala ni hopang. Oh lo among. Jadi ala rolo hami tulang mo 5 juta soalnya kalau ketubur tulang mo siya do kutakaol soalnya kay paribammu amba busilas roh namin so di pen silas roh namin yon las maroham ima ulus juga jang rabu. Jala disipot tulang burakin pertoba. Bawa mana situasi diobiro nian tulang mi. Utawanya puang laksuk kemadu beretai di kerunan. Alai bawa mana minyak dangang babir ana maku kaya bisa minyak. Jadi urus di tulang bur lo pas satu nami teban ulus nami dah. Oh lo tulang. Jadi tong dia panu nak akan ulus di tulang panoropi las baru am sihir perjulu. Sehari si madok mah wono tulang. Sehari mangulusut. Jangan pasal kami alai, wah, ombak lu di tulang munak pertobe. Jengko kau lu tak kira pasal tu ang kidoliku. Ngelok pinakin. Ngapi abang boru, oke. Risma Musa resada sali mangulusut. Jadi, malate mal terkot tu pada oba par de gabacai. Jalan nau ni pasu-pasu tuhat tamu. Bagas joro ni guriai. Hami tulang madokot hamalate ul cetuani tuamu angkiat matutu di paru botang komong totong dirabau tituan unang los tua be amuli totong ma di bagas cala siroha angkiat bagas hasil calaton bereking dagudang mi lap sehatna totong roro hami
Mabos sila roh nami do boras pirnak kin do ulos juga dak rabu. Pirma to di Muna 2 baru pas tamotan. Hei, matutulak. Agi pilitan ulos rabu tong. Tak do tuan anak mana tu kasih koru do di Purbatua. Tuan anak mau bere hela do tua boru do ngamu tadi Purbatua. Oh, lo tulak. Oh tu jawi, ho igulang-gulang nga. Boru apa ya anak pau bereku nang boru juta kon ho di boru tulang nga. Hei. Jadi alas main mengulus con. Pas. Hidup. Jadi perjolo sehali toktong dohita mandok moleate tutuhat ta pardengga basai siala toktong di pangara motionna di bagasa saderion di ulauta dison rohami tulangmu oh na tulang warga Pajaitan di sibuboto hami goko jojo muna tuhami iman nama jalo pasu umay bebere nami siap bagas joron itu hatai langsung do tuhamu na 2 nakin seka hula ta marga 5 juta marga angkat nasukup leberi molo hami sawatik ka masih dokonon nami tuhamu asa dos marohamu ulang membentuk sada keluarga unang gabi marsoali hamu molo membentuk rumah tangga kudus doroha ate molo ak penoy kapersoalan boy membentuk sada kebaikan ate jadi sonima kamu na 2 sa dohonon nami ma son hatani upasa asa bitang main na rumiris opon na somarop anak petong ris dihamu boru pet torop sonima siya kami tulak Pajaitan baru mesti itu tulang huta kaul mak jadi mau lihat matang bo. Oh lo tulang. Apa lalu jahita te kah mo ang loja bo. Alay dangmar na loja mi majalo paso-paso siya nakatulang. Oh, satokin na nama. Oke. Jadi mau lihat apa itu hatta, mau lihat manang dihita. Jadi songok kami huta gaul. Ima opungi na tumubuhon ni opungi bapakmu. Ima tutulang. Jadi ido asai botoho, ido asado saya ijo aku na jolo pungmu. Apalagi gado terus mangingongin tingot tami imau sumilam Dido satu sonari jolo sonari jadi do pahopuku au pengapalalas rohakku ala hubereng go bapakmu nahurak sehat na salilingon jadi ho pahopuku boy di luga hokko manang nawabe bapakmu ate ngai botoho lo tulang jadi sokoni do ho pahopuku burjuhamu tu si batu amdolim, burjuhamu tu si batu boru. Jadi ido, ngai jalo hamu nak kinen, imasur na pasu berbagai sosial tuatai. Boleh idok tu si na so jadi sirak kamu anggodak sinerang iwe amateam. Ido idok penditai. Jadi pas sonai dok itu tulang nak kinen, tulang tulangnya angkat. Belum berbedai behamu. Ihamu na 2 mai, unak bawa hamu tu si batuamu, unang ipabawamu, asa unang gabi rarat, songon api niri. Jadi songon hidup pahupuku ate, mulai ate ma, au peng apalalas rohku, ma merek kamu ala burjudo opungmu, memang burjudo do bapakmu na salilingon, tu huta gaul, bolo adong ulaun nami, terus do, iadu si BPI, nakia ketinggalan ni ate. Jala memang boleh ulaun nami saya dapatan ulus do hubain ima opungmu. Jadi tuk songonok pe ulus di hutagaul nah pasatami tipis manang gajang si torok rabbu asa gajang mabarita horas di amuna torok mabarita gabiate asa dohono mahatani upasa bitang narumiris men na tuapun na sumorot anak periris di amu boru petorop matutu Pinatikon hujur main na jolo di tapian. Manak tu dia pepa hopok ko mangalaka. Sa itu sima dapat persaulian. Sahab masulu nga sahab matubotel. Nga sahat ulaunon. Manggararada tamu na tu aka. Sa sahab may tao tu panggabian. Sahab matu bajuta. Hula-hula nami bajar nahor ang doro.
Sitorus, Silaban, Nababan, Ayaka, oke. Ima ora. Jadi mau ada mak, ala nong dicodoh kami sudah katulangmu, bermusik, bama kodang lau partusi, tulah dirong nami. Sungguh lahirku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang pernah lakukan apapun yang Tuhan menginginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus.
Jadi Tuhan muna saluhna tulang ngami sone nak hula-hulanan. Ala naung di pasahap tamu sila si rohamuna tu bere muna di bagas satikon. Ope neng Roma hami manob-manob bahamuna tulang. Dak sudap atur hamu barisamu tulang. Dak sudap tudungina anak suja anak pesi si baeno sosadia. Jadi apa tulang? Atur kamu mah tempak muna. Jadi bersiap-siap kita. Songono Satarida, Simanjutak, Marbun, Pajaitan, Hutagaul, Situ, Bagariang, Sitorus, Silaban, baru Nababan, ima perbarisan muna. Iya. Ngabe kasih behita. Hama kapan bur ngabe. Jadi abak parguan parkoci. Baik majo naik borha mami manoba tulang ngami baik kamu majo godang nahobat itu. Jadi songoni maka tulang. Atar songot dia pe soba-sobani umami las marohamu ke tulang. Asa si titik man dan si gopaho dong lais ni rumah. Atar songot dia pe tulang sobani umami marga pangaribuan. Saya amat tade batama nama masuk-masuk. Oh lihat deh. Matelat rohanami alam rohamu naking maru-baru batulangmu. Bakdo kuna dua YouTube dakka bagabon akay bengedeng. Maro amu naking maro pahami. Magdokat tundok hay beng. Naulate mga kay di mo magalang iba gabi na iba mo tuh. Matutu. Jadi alang udah lohami kitimarakku. Amu to na
tulangmu kan lagi. Uwak kami do urus manogo. Ang dia ma, pinta di losong. Ito kutuhata mau sudah natiu. Sudah kamu dah botan melatio. Sudah dah botan papakan loma. Matutu tulang. Matutu. Di pasu-pasu di kuata tu amda dua. Di leon tu amda siroa. Di lalu tiang uma. Asa daun ni to di perbadia na di bodame. Asa sadai baru kamu. Sok asa daun terbodi. Berdame-dame. Ni mari kamu masih amin-amin na tong lepak di kau. Masih sekolah tu dirugian. Pas di tuan mamu. Hagadeu asa ngapun hamu rabuti. Oh lo tulang. Dan nama urus pedogu. Agiat ma dan kari urus pedogu. Atau tughani berkot do berkom. Bagus. Nak eh. Alah, eka. Iya, bagus. Bapak keluar kursi. Setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku kasih setialah, setia sampai mati. Berdoa sampai mati seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai mati. Apakah jawabanmu? Ku kasih setialah. Berdoa sampai akhir. Socorro Tuhan, ku hati dan silami bagi doa usian hong. Oh lo tulang. Oh lo tulang. Horas.